Hey guys, welcome back to another video. Ma'am, I ngasi ze thabak halak bagi lambi da video sum yeng ba YouTube ki video sum yeng ga halak ba du da Chabada ngaojei have a YouTuber do ma gi video ma thok le ba chicken thong bagi chicken cha bagi ma hai ta adu uru ba de ngasi ze chicken cha ning mana khang da weekend ngai ro ge na chicken thong ge tori adu ma'am do zik next by next uchara ke I am gonna do this today. Although I am na combine two of the and a penny have a idea though comment that we more knowledge which you get. The jack hung the jerry things in the air. Chang I boy na thing of a pissy. I did think the crap on the orange flavor thing, ne? Sinacra house. Manam sinatapadi loisalakle hai bani aduna kadigom hapsin jarage asumna final look is my like jare ma'am machu khra wat pro khang de da khang de ren char khangani ko hauzik cha ba hauzarage salad amaju se me ising lai ra Sana thongzaba chicken how bring ko masala khara yam ma sai Chabada ngaojei gi video du da how do man badu mai ko thong du mai ko cha du man thong du gi type tai je khara step to follow to bone ba kai da no soi ba khara yam mani du na yam kan na di how cha du ai na thong ba gi matong ina de ai go na de a how bo oi Hadi how thong ko to kya hai tam ni na masi khu thong jina khara how re ma chan do aina ahum mari ra khapsan ba khara yam ra ma le masala sai ga chawa ho ro ga wa nga ga ko ki saru ke ka le ram ai video se back side the number front the number ba do no uza dre be sa na sa ze uza de ba back side na khara ma yek se nga drana और फिर इसमें डेकोरेशन भी हापने जा रहे थे मार थे ता Mukbang videos दा ऐना कोई फॉर्म सब पार्ट है देखो सखों में मसाला में तुम दा तिलों चिप पे पार्ट से ये मनो ऐसे वीडियो हाउ इतना दो याम है बाबी ने थोड़ा बुद्धू मग योग ड्रेस बा हाउ इतना Chicken da ina khwai dagi pamjaba part di bone gi mathang da skin saksaba to air kon pheng re adu hojing atang ta thagi ge duga hayeng thabak chatna bang ready torni duga ngatang ler ga tumani wa video yengu budagi chicken chaning bravo thong ba ware anyway video se hoju phabo lo phobing bigi da ma thank you very much ma thank you video dam thainarasina bye bye take care